say ye ka asem e wo Ghana ha na NPP ni beka bia eya na eye bufusem say ye 57% for no ya dwene mu da ho no eya ye mo bo Adam no ye di o man we hu nkomo na Abodamfuɔ e beka bia onti ase sema tere omo Adam ni bi onu diska o ka se enye NPP ni bodamni na NPP ni ya no say che Mensa bonsu be ka kire NDC say NDC abana ama journalists for positions entina journalists for nyina ka o anu atum na ayi osabute ene na sefo no anu mo Joy FM no a ayi ye friend say NPP kwa be Sefa kan no nyina Paul Adom otchere no de omu yibiri Adom otchere ni kwa Sefa kan no ne osabute no ne ya friend say yakwa no BBC ya NPP mima wo mu position no omu yibini ebini no omu yi omu de omu nyansa ntwerefo omu yibini kwa Sefa kan no yibini enti omu de ye ma omu position eye wan kwa me kasa nipa NPP ni abodam agimi a wan o say Mensa bonsu no kura wanyini no papa pani no hwenkwase asema a okeka di onu wanyini no na akosi omu nkwala anu a edam complete yatia mumtam ATS mutam kwa Sefa kan to mutam ya friend say minuen ya oso okopa adwoso MP Paul Adom otchere miami nuen sechire ni ba mutam no ene airport company yanka mode bronya duasem ebe so minuen na awurade agye no free otamfo nhihye mu aboya na ne tiriwa pa no Joy FM ani osaboteni ade omodos bebre me kura me rafinka ma uyiyi ni nyina aguo sese akura bia obehu ma hontomo a obehu honto de ma nsuntu owo mu nyina din na we papa pan mu modam we patenye se bia na mpentokwa o na wonkrofo no asem ni bi wo mo ka nyame anim ni pa wo dwene ho a won te ase me de NPP ni nkomo nyame de o nyame de because se nipa no wahye da so akono kolosuo se ede o untimi hu how say NDC appointed journalists for anti journalists for akonwa no atum and onim de ya na party ha me NPP for wo mo di nkomo na say all of a sudden omu free so omu di 8 years as omu free bibia see bia no omu free as na omu wo wiase bi and afa no ma bagana and afa de bibia yo omu what is this, what kind of situation is this? I say woman wo baby yeti kroma na mosisa journalists for more appointments mudi bi koto to outside ni ade and this is so maybe was there be oh there na man dey enye hwe edam nkomo baako enkoko nkete ni anya sika na almost say 25 million Ghana cedis say na nkoko nkete na omo acheche na nkrofo ekumuwe okuso kwaje ebosia de beto anchinam enkoko nkete ne de sania abusuafo nyina bedi bi so ye NDC ni o ye NPP ni o akwa nkuko 50 ye okumgu pan mu ekromo abode mo se da kwaje bosia edebe je antimuni adasia kakraka na mo je dokron ene fish ena mo to party na mo diska no di ono de Ghana sika koye sa no se di ono de Ghana sika ye nkoko nketenkete enye party enti nipa we won kan chance wo ye bodam ni pa wa bodam edam wo trim edam bibi
Wonu amudi nkoma on timi nti wo ma sin kosi awie yo. Wontimi nti hwe dam me kire we dam baako edam baako na mawie wajeli eye sadinam wajeli chachuchi kata wajeli abodapi wajeli salome NDC abana emra edi wuntumi akotuma o se hwese wajeli eye asantini NPP for ya muwa facha me na edin said nam ene ayi chikata no ene ade no efri dweso anase efri mampon anase efri kokofu anase efri hen omo bonton bayi what time wajeli agbefo for na amra the same amra no ati wuntumi na watie sikrom omo jeli asante for on NPP ni aboa straight yan to sabe sa political party kesi e ban free Ghana ni enya asumdwie ka Ibrahim ama etotototo ni emenya nkwato NPP aka ho ni wagunu ni de aye football team yes Ibrahim ama sikai konko di NPP ano na wonto Ibra Mesra kwame mumankra wentu Ibrahim e TikTok no so mame amantenta no na omo antape no omo anshare no omo like mame Mesra wa Ogoto NPP Ibrahim koto NPP na yangu no na se ne se bi kura se ma fekuo bi oni ade ate yesra Ibra ongoto se faso kura na ode baji a anke bebu anu no onye ongoto NPP no because wo wa jeli for no wa jai be Chese I before the omunya Ghana for nti ujeli wo mo a omu ye Togo for ujeli NPP ni a wajeli asantini o na Ghana ni wahu jimi so won ba bia jimi asase efri eba jimi wahu ba bia jimi asase efri ba ka Ibrahim ama ekoto party amamia ka be ye me de papa ye guno ne ya pamu ni panyina ya but ebeka Mensa pe ebeka se Obama de memana ka Ghana ha on onko ba bia enka se Obama PK Saponse obeko yempamu omo wofake wat Ghana ha ya adwene ofake onko onfri Ghana onko awa akura abode nije Polando de onka for yando de on de enka Ibrahim ebe man adwuma ewo new party no Daniel omudi nkoma na say who just suppose you can't get it you're like ade no awo wo de won say kire obi su no what this ankwase asem no more. Then they turn back and come and ask you, see ye yentina ye to abeti aye. Who told you say yes sir expressway no Ghana for here until they will vote against NDC. Beyond this expressway project, any cathedral no Fragana for 10 bejna ne busa almost omunyi baako cathedral versus express project Fragana for Nefa enkokwan ketenkete ene ayefra ne senchinam ketenkete. Enchinam ketenkete Ken Ofori Atta ene erikopoku enkokwan ketenkete Fragana for 10 for mugina ho so munyi baako.
mama live akokɔ live ye no nefa yemfa grow ye economy no na wa so beboa wo fie so wani abrese opese odo nsa ye bibi nko ade a nyame adom NDC fu anwie sika no Awurade adom ara kwa any good leadership erkopo kudumo amfa sika na anko ba bia o say me de ye taxpayers money no ade ya mamuni o se hwase wo mo we na nko okuma nko mfa mra wo senwe okuma no de abra wo se onye na onwe asembia wo mo no beka bia no obadwene ho saa waja ina rose ato 8 years wanya ba akokra odrufia no ahyase ye dede na se ni ebuman hwe asem ba ko a ema uhu se chese eya abodam complete pate se wo modam a woni sa nkomo no wo ba bia da wabodam just wabodam ansa na obetimi adisa nkomo no eya nkomo ba ya hey petrol na dru 14 no ye hwe hey petrol boy den papa na ono waton petrol amaye 23 Ghana na Bawumia ba be chire mu 2022 said the Ukraine Russia war na ye no ese to fuel 23 cedis per liter show time I turn 23 cedis per liter no na omo ATM your friends say break the 8 well free 23 and now or turn of 14 was it omemu na din say pate enipa we say wotina se pa say wo mo damo a so timiti nipa we ase na wa osusu no abodam bi onipa no ate klagon NPP ni no ate klagon no wa hunu dia kwai na ye over by 6-7 years ago okoduro opposition a wo fa kwai no so a say dia Ghana na atutu sei na omulas enkomo ayeme ahomete I see an intina yetoma. Yes, it's true. Yan intina yetoma NDC. It's a fact. Lie be any. Nampacho. Yadi 17 months na ya. Udi 8 years no ye say. No kre. Yana de kwa bia so yantina yetoma NDC. Yanto ama NDC say omumra metu cathedral mranchire ye. Yanto amba ama NDC say omumra me wiaye. That one we no go gree. NDC wiaye ya. Ya de NDC ba ni ebetwe omo ase papa. Untimi wiaye. Ya mfo ama se be wiaye. And JM nini leadership ya ye nyina ye ka ho no. Ye bo game no according to a man for a wish pepe. Nyame adom bepem se sa amre no kurase ni bia mafra yimu enko fa problem bia maaye and we are happy. Don't steal. You suskano fire the odeye. Now see ya nti ne tuma NDC. Enokra ya nuntia. Number cho ya de 17 months, 18 months and ya. And God if you want me anye. So you allow the person. And na me madam for NPP ni bi ndim komo. And also catch there omo mpanyfo no ba ko say ade omo ye omo e government mu no. Ka so omo ma NDC be 2 years kra no omo call off. No omo restructure omo party no. No omo call off. No omo jai Ghana for omo hwe the NDC so eye. Ko jira nchen ya na ke getechere na asembia mo beka bia nso no
Just why worse. And even NDC is not doing bad. Nyakokasi compare. We don't. All compare the area. The ono first kadia go to amana the odiska area big push roads. And na drobo brekum drobo koko akwai ya ekoso. Doje voter region arokodo ekoso motorway marpoma ekoso and see aka inner roads asema na me uri man pipini enke man pipini enke bi ye the CMG ajaw wantimi anye adwuma wura agina adwuma wafa new management udru junction so a was the sound no tantan na nim sound no ya sanga amom ye sound no ansa na wuja hɔ akɔ so wantimi anya jai mo tie no and criticize sound no na hwɛ so ne kɔ ne yɛde ma wo no so wunim sound ya enka wo ye sound no we a simple logic NPP ni so won tiase obeke kam kwase asem to mo kasa ya na nkola ni didi wo mo atem because asem NPP ni beka no say Kyei Mensa bonsu woko 81 years woko 81 years now Kyei Mensa bonsu say your friend say ensentwefo anyanya positions wo under NDC into omuntimi enhwe NDC animu enkasem okay assemble partner say omumeka party ka o Kyei Mensa bonsu number freno mam busane mam man ko samam senti assemble pa no peso omonka se asemo peso obi abebo omonka ne say ye becheche ye asa dabi okay omopo omonkofo omonkrofo no onwo multimedia no Emra street mu na yan cheke say NPP okay journalist for mekasa no omo beka dollar to cedi na so mbeka de yan compare dollar to cedi no onkrofo na so omo nkasa no omo compare da ho say artificial say den you the businessman bia wa Ghana ni enim ne say ni cedi no a ode ekokra ne ma no okwa wotimi $1 right bebre na $1 bebre otimi fa ne ma say na businessman bia nim as simple as ABCD 2 omumra be ka de inflation 3 omumra be ka de enema bo cement na yesai 2024 na cement yesai ene yesai iron rods na yesai ene yesai oil oil na yesai ene yesai rice 50 kilos no 25 na yesai ene yesai so simple answer Ato Forson no mayi yesa food and beverages no tax na free so 20% no kalponi ade ni nyina be yafu sada majimu ani so osi journalist for NPP ran on meka de infrastructure osi hospitals adodo say na say wo mo ibi e baaye no mo akotwa we na say na nadu si we si ya no mo akotwa we say na nadu si we si ya ti na nadu si we si ya na Ghana obi ani abo Abodam say NDC for de aduro ina hugu nkrofo ni si ya we no mo huye na yango asem oh they don't enra make asem we ene pani bi frame me say 1980s 1990s school na logic enye course sense nkola no almost ya logic enti wo ka asema kire no a no aka asem a adwene abababoa listo we was abababoa wom
Kenya nsasema abababua ewom enti omo piemra omo meka de ye Kumasi omo nka de obiasi se Kumasi market phase 1 phase 2 wensi 8 years ofiri wonu no akofrefre NPP for ma omo wo friends central market say omo nya press conference say afu enkwa wie na John Mahama ansi phase 2 no a de bekesa 8 years onu asi phase 1 ko phase 2 no wanye 8 years no ehwo na o vote free ba okoye no anu akofrefre NPP for ma munkosu enkasa John Mahama say nipa wa wo se ma men kan so ye bodamini say nipa we ye NPP ni no wo se ma men kan so ye bodamini wa ya de ya Kachira me oyede yan so so wabodam ka no ho a na mede mu nyina afra so wabodam te se MPP ni no a wabodam wadwene mu kan ti journalist for MPP meka de wafa ministers 125 obi afa 56 journalist for MPP meka de o meka de who discussed a private jet mu shawa na akokra te sew yakwa sew dencha uyi dencha no na de esi oba ya ase se omumpie beka de wodu o man sika abubu de akotu amna o meka de so obi a wadon wakra tricycles e abre Ministry of Health akando bae akando se da bi ade we no ya ntumu entibum ya nkra bi meka ho ne yemfa nkonkura na se sebe ya health professionals e don beko no on betimi mobile akwani aba because akura ne bi wo wakra no a ekwan na can't mi mfa so no masom abobo ya you said your health system ya gu abobo ya na omunam krase omukwa na omakwa abobo ya ne ba kwa to fom you say abobo ya ne kwasa na da fom we nipa wo modam nipa wo modam ya nyina ya bayire ye ho to build on it sebe ya omo health workers ye de omo konkrase no omo ni baje ho na omo akọ na ye matibi aboa ye maame ne papa no omo konkrase no na onipa MPP ni bodamini wabodam omo mpie meka de wuti moto we hu fie nwotwe wantimi anye adwuma na ekoso girigiri no enti journalist for no omo mpie meka de ade na journalist for no betimi aka obi ntimi nkyerechire mu ade na Kwame Sefa Kayi na say Adom te be kan obi ntimi man response ade ya say o ye hwan ana de ba say na miami nua kwasinsia ene o man hene bofruit o mo beka ade na beka o beka de 2024 na the same fidie no anesi wo so mo kasa na ne eboa mo na ye yi an ko mo kasa boa mo na no nya Ghana for radio na edada Ghana for dia ye tie ye Kwame dia metie ye nye no na dada obia o they already have access to information omunim dia ekoso Ghana for ni madekura ekoso tina na MPP ni be kasa ya no mu di na tem no se fa ogimi etnase na ya nyire NDC no omo nchekere wo man no and this journalist for crown no ayebo om don ban ya ni abre wo so papa ya ni abre wo so because ya pese NDC wini NDC animu banyam na Ghana fan ntampa efra na ya so ya kwotran chen ya bobon kokora ya timia ka kire ya masa ya time ene ya yire ya ho ema John Mahama ni NDC ye say ni say mo ba no mo journalist for mo toto adan e de che wo mo adan cars adan cars yenim eya no mo no ba besre ye bobi enu nya hwe na wana ka cho se me kwa akoto aba beje mansion anase me ba beje Jubilee House Adom dabi me tu aba se eniema ye na metimi ye business I am a businessman na metimi run me business me pe
Metia se send this mama contractor. Meje meye. Now to be where grab them ni go grab jibia adia wan fanya hwe. Meje ni ma ya adwuma no yes meje ni ma ya adwuma no. Na metiwe na send this obi adom me se kwabena beje adwuma bi ya me se menye. Meye papa na me ya Ghana ni. Na bi no ton shirt okoji liso we yire shirt kra wantua e ojowulu. Work and pay na bi okoji shirt. Odi organizer ya what bi anya sika AC hospital 30 bed. Na bi me ne yonko me na bi nantiba studio na me tekamu na me twika na bi fa from no ba studio ayakwa ya okodidi matemi bant me MP no okodidi matem no se me yakwase ano no ya wo hello ni nasi fin okroso fra race course no aba hello FM na hello FM ye wadum okay kami chiri mu kakra mate me ene me jai enti se we num kra so omo anya bia mimi nya bia mimi asan me oku o se radio asemi nam de ne call radio so ne wo Pyramid House oba no masia man lorry fair John Kuma me nam de ne call radio so oba no masia man lorry fair because ne nya ye wo Alan Camp John Kuma we na $30 million na that account me $100,000 kra me ni bi yeah golada me di aja mama ya di mro baba hey bu ye de sesia ya no mu ya ni mu di best ya ni o ya ni bi aru so wuro o ya ni so wuro what samu ye sesia enye but the point is that we have a country to build and that is the most important thing and I'm going to live at Accra 100.5. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.